ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sanjika utwakoma kudalo sayabiri mwenda eno ya 13. Naam. Tuina durri nibade durri ateno durri ewangala ri durri ateno dur eniba nene because mabigwalio dhamma katirwa ijanga nene ate banga yeko kasra iba ntono. Naam. Nikiba durri durriyun mu Quran tugana sangawo shadde eno nono bagikuwa just kuyigiriza mtegereka twaga nti kasita tanwini ejja maso waliyo ya'u au wawu. Naam. Kati nga wala beno wawu yajjanga tanwini evuddeko ewegumira ne ya'u ebekola ki ebegumira. So kino okubeera mu nti tanwini wejja au nun sakina eno. Naam. Nun ya sukun bwejja sanga kati nibadde wano era twandigambye ntwani kisiza ko shadda. Mother ganti famaya. Naam. Famaya au mu Quran nswatu zalzala tewaliwo shadda ni ina kuba mutima nti kwaki nti weri. So tuganti durriyu ounya kuchikuya luganti durriyu tegede kaukabun durriyu yuqadu min durriyu bagasa kino niwakisa wano nikibera durriyu yuqadu min haqqul lisail. Naam. Aha. Then tujano wansi those ya 31 rillu. Naam. riluje sisi ri bantono toka nti no tanwini wejanga ngamaso lyo lam utwala ke kati ntwala ono wano ojja kasrem nda no jireka ono no ganti ri so sirin ne rilluji ntidam rilluji towangaza. Naam. Kama nti rilluji so si ji eri wano maso wabula wano tugamba nti rilluji naam rilluji eno ji mtegumira eno yegumira emabega entegumira kati wantuka nti rilluji naam rillu. Naam. Eyo ndibalese rilluji rillujiyin
رلجي وبس تشوفوا أنتي رلجي نيجاماتي رلجين نعم في بحر لجي يغشاه في بحر لجي يغشاه في بحر لجي نعم لجي يغشاه في بحر لجي يغشاه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.